ngikhumbula unyaka ka 2005 ngangingekho lapha ngangiseBurundi lapho ngangikhona ngokomsebenzi inqondo ukukhuluma indaba kaShembe eNazaretha uma ekuvikela ukuthi ukuvikela noma ngabe ukuliphi izwe uma umntwana wakhe umla kahle kwangulesine lomhla ka14 ngathi ngolwesithathu lomhla ka13 ngathi ngilele ngabona sihamba okhalweni sadutshula umuntu wayengaphesheya sathi masibaleka lo muntu edubula vela bangidubula inhlavu yangena lapha edolweni ngavuka ngaxoxa ekseni bafethu ngibona umuntu engidubula esidubula uthi ungishayile mina ngoba ungishayile lapha edolweni sinensizwa kwamkhwanazi ke ngangisebenza nayo lapha eMiddelburg ebese lensizwa ithatha amanzi ngendishi isithandaza lensizwe sithi elula iblue nguthobe bavela bamhleke bonke laba bantu umuntu kumele uNkulunkulu ke uyedeleleka umuntu nje mele uNkulunkulu uyadeleleka bangathi into ayikhulumayo ziyabheda ngavuma ngathi mina mekeni ngoba angisazi isidalwa ahamba naso esithi akenze lokho akwenzayo ayathatha angithobe kuleli dolo elishayekile kuseke ngolwesihlanu ngolwesine lomhla ka14 sivuse nje ngokujwayelekile ngaphambi kwasiqala umsebenzi siba nawo umthandazo sihlangana emthandazweni lapha bese kuthi umkhuzi wempi esasihamba naye mase kuphelele umthandazo ebesethi engithanda ukunazisa khona ukuthi njengoba silapha nje sikude kakhulu nemndeni yethu ngakho kubiza ukuthi asizwaneni kuze sikwazi ukubonelelana nokuvikelana ukhuluma lento nje kunemoto yethu engaphandle lapha isimi ngoba nakho kumthandaza ingenile ngaphakathi phakathi kulezi imoto kule moto le kunensizwa wathi sibhamu kade silungisile ukuthi uma ifika nje izofika ishaye bonke abantu engifike nabo lapha sabe sesiyahlakazeka kulo mthandazo uma ngisuka ngiya etendeni engangihlala kulo ngifike ngithatha isibhamu engangisiphethe ngokomsebenzi asiphathe isibhamu eNazaretha asiphathe emsebenzini kuphela bese ngifika lapha ngisiqaqa ngisilungise zohamba ziyocheckwa zonke ngaphambi bayivalelwe bese kuthi angihambe naso siqiqile ngoba vele sofike siqaqe nalapha bese inhliziyo ayisihlanganisa ngosiqaqa phambili bese ngiyahlanganisa ngiyabalandela abanye phakathi kwabo kuvele kuqhuma isibhamu bese ngima ngithi dlengelele mina ngitshela isiphuma ngaphandle balesizwe elilwayo kusho ukuthi isitho siyahlasela manje ngibona abantu bebaleke kengethi baleka sivele sishoko ngo-automatic lesi sibhamu lesi kulikhulu ukuthi imbaleka ngoba amfuni ukubaleka ngaboni ukuthi kuphila le nhlamvu la iqhamuka ngakhona azasale yedwa lo dubula kwavele kwangimangalisa kakhulu ukuthi umuntu ofaka i-uniform yethu lo dubula abantu bethu futhi kwenzeka kanjani lento ngiyemsebenzini kaShembe eNazaretha angikhuluma kwami wathi mayiqeda lapho lo muntu esebashayela abashayayo esephenduke buyodumelana phakathi etendeni ngeke akwazi ungidubula sisetendeni ngathi mangenele litende eNazaretha ngathola ukuthi alinambheda alinalutho ngavele ngamaphathi nomnyango ngathi vele usembulele lo muntu kanti ngena kuleli tende nje akhiwa yabukana eNazaretha yena ungene kwelinye elibuka leli mina ngene kulo ngathi mangiphenduka ngumcingi ushonaphi ngase ngibona ngaphesheya kwelinye itende ukuthi la ngila khona bayawazika abadubulayo ready position ukuthi yini leyo ngangingophekiwe mina eMiddelburg ngangifika ngingazi umuntu ungakazi namuntu siqalana nje unenhlahla wena mawubhekene nokufa ukhumbulayo ukuthi Shembe nakho ngibhekene nokufa ngakukhohlwa mina eNazaretha kuhle ngikhuluma iqiniso Nkosi yamakhosi ngalolo suku ngakukhohlwa ukuthi contact yokuthandaza kwavele kwafika inhliziyo yami ngathi hawu ukufa ngoba ngimbonile usebashayela abanye uzongiyekelani mina futhi engangazi na ungazi ke nje siqalana khona la
Sabuka nesikhathi eside maNazaretha ngimbuka kodwa ngendlela engangibuka khona ngangizama ukuxolisa ngamehlo. Wathi esuka lo muntu ngimbuka ephendula isibhamu esibeke esilevini sakhe wathi maya kuyithika ngacimeza. Awusasho. Sangena phansi kwesilevu sayisaphuma phezulu ekhanda saphuma nekhanda leli sayisahlakaza phezulu etendeni ikhanda gcwala phezulu etendeni. Kodwa kimi emqondweni akufikanga ukuthi uyidubule yena yize ngubonile kokho kwenzeka ngabona ukuthi umuntu ungishayile ngabona umhlabathi ubila ngaba ukuthi angiyawo impela ungishayile. Wathi umqondo mawubuya ngibuka uphi yena manje pho ngabona awuselele phansi ushayekile. maNazaretha ngidumisa uShembe maNazaretha. Ngoba abaningi bathi mase befika sebethola ukuthi lo muntu ugcine senami. Abaningi bathi siyambonga uNkulunkulu omkhonzayo. Abaningi kodwa bavuma eceleni bathi awusingayiyeki lenyanga ihambayo. Ngoba banjalo abantu basezweni. Yabo uNkulunkulu mekusebenzele abantu babona inyanga. uNkulunkulu noma kusizile wakusindise kufeni bathi abantu inyanga ihambayo. Baqinisile ke iyo la yikhenye esinayo. Iyo la yikhenye esinayo maNazaretha.